Okay guys, tugaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo wakora video zo kwinjira mu modoka. Ujya ubona abantu benshi bazipostinga kuri social media zabo, ukayoberwa uburyo bazikoramo. Muri iyi video nicyo ngiye kukwereka. Niba uri ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, like, share na comment. Wibuke gufungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza tukugezaho zizahora zigufasha kuzamura social media zawe neza. Kora subscribe maze tugendane. Let's go. Okay guys, ngiye kwereka rero uburyo ushobora gukora edit z'abantu cyangwa se y'umuntu winjira mu modoka. Turakenera application ebyiri, iyo bita ChatGPT ndetse n'iyo bita Pixelverse. Uraza kuri Play Store yawe cyangwa se App Store, ubundi uyikandeho. Ningi natunze agafresh, umara kuyikandaho utegereze. Ubundi uze hano muri search, usanzwe usacingira application hano, kandeho searching application bita ChatGPT. Dore ni iyi ngiyi, njyewe nsanzwe nyifite, nsanzwe nyikoresha, dore ndatunze agafresh. Uraza kuwe usanga hano handitse ngo install, urainstalinga, cyangwa se niba usanzwe uyikoresha urakanda open. Nurangiza kugeza muri telefone yawe, uraza none ukande hano kuri searching application bita Pixelverse. Uko nabyanditse Pixelverse. Dore ni iyi ngiyi, inatunze udufresh tubiri. Kandaho gutya, we hano handitse open, uraza gusanga handitse ngo install. Uraza kuinstalinga, nimara kugeramo nawe baraza kuba bakubwira ngo open. Nimara kuzigeza muri telefone yawe rero izi application ebyiri nakubwiye, uraza ufungure ChatGPT. Iyi ngiyi natunze agafresh, ikandaho gutya, ubundi utegereze. Nimara gufunguka uraza kwandika ngo nkorera prompt y'umuntu yinjira mu modoka akayitwara. Nurangiza uhita ukanda kuri kano kantu ka send, kano k'umukara cyane natunze agafresh, urahita ugakandaho gutya, ubundi ube uyohereje. Urategereza akanya gatoya ibanze processing maze gukorere prompt yawe. Reba yaduhaye prompt, yamaze kuyiduha. Nurangiza ushobora no kuba wavuga ikayiguha muri size ya 16:9 cyangwa se 9:16. Nurangiza kuba wayibona, uraza, dore ni iyi ngiyi niyo yaduhaye. Reka nze nyibereke neza, dore ni iyi yaduhaye mu Cyongereza, yiguha mu Cyongereza. Nurangiza uraza kuba wakanda kuri ano magambo ugumizeho urutoki, uhita uza ukanda hano kuri iyo option ya kabiri yanditseho ngo select text. Iyi ngiyi natunze agafresh, uyikandeho gutya, ubundi uze kuri ya prompt yawe ukandeho hejuru ugumizeho urutoki, maze yose uyiselectinge. Nurangiza uhita ukanda kuri copy, we wayimaze kuyikopi. Ikintu ukora rero, urahita ugaruka muri application za telefone yawe, uhita uza rero kuri application bita Pixelverse, uyikandeho gutya. Guys, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza tukugezaho. Numara ko wagera hano baba baguhaye credit uri bukoreshe, uraza ukande hano kuri kano kamenyetso ko guteranya, akangaka natunze agafresh, ugakandeho gutya, ubundi utegereze. Hano uraza kuhita bakwereka ahantu uri bushyire ifoto yawe. Ahangaha bakubwira ngo upload your image, ukandemo gutya. Nurangiza uhita ugira muri telefone yawe, uhita uhitamo ifoto ushaka, uyikandeho, ubundi bahita bakubwira ngo
kuri iyo option ya kabiri kuvuga ngo imagine something about this image. Reka nze mutunga agafresh murebemo, dore n'amahangaha aha. Uraza rero kandi mugumize mu rutoki kugira ngo upestinge ya magambo yawe cyangwa se ya prompt yawe wahawe na ChatGPT. Nubirangiza kubishyiramo, urabona ko namaze kuyishyiramo jyewe, amagambo namaze kuyashyiramo yose. Uraza ukanda hano handitse ngo create, hano natuze dufresh tubiri, ukanda kuri create, ubundi utegereze nako biri kurodinga. Hano hejuru batubwiye ngo your video is generating, it will notice you when is available. Urategereza akanya gatoya. Hano rero uri kubona izindi video zigiye zitandukanye, nazo ushobora kuba wazikoresha ugakora video zimeze nkazo. Hano tubwiye ngo your video is ready. Ikintu ukora urahita uza hano, tubwiye ko video yacu bamaze kuyitunganya, sinzi rero wabonye notification yaje hano magana hejuru. Ikintu ukora urahita ukanda hano handitse ngo inbox. Hano natuze dufresh tubiri kugira ngo ujye kuyireba, tukandaho gutya. Numara kuyikandaho bahita bakurika video wagiye ukora, urahita uza ukande kuri video yawe umaze gukora ako kanya. Dore ni ngiyi ya mbere inatunze agafresh, urahita ukandaho gutya ko tumaze kuyikora ubu. Kandaho gutya, internet iri kwanga, urihangana. Okay, ubona ko noneho bigiye gukunda, urabona ko biri kurodinga, bagiye kuba batwereka ya video yacu. Ubona ko umuntu bahise bamukora ahagurutse yinjiye mu modoka, banahise afunga. Kugira ngo muri kubibona, ubona ko video yacu yamaze gukorwa neza. Okay, numara kuba wabona uyishimiye rero, urahita uza hano hejuru kuri tuno tuntu, kuri izi option ziri hano hejuru, ukande kuri kano kantu ka download. Aka ngaka tunze agafresh, uragakandaho gutya, ubundi tuzi tukanda hano handitse ngo MP4 kuri option ya mbere, ukandaho gutya. Hano ko kutubwira ngo downloading, iri kuba yakwidownloading igere muri telefone yacu, tubwira ngo download complete. Hano rero ushobora no kuba wayipostinga nk'uko wabonye ziriya nakwerekaga ushobora kuba wakoresha, ni iz'abantu baba barakoze bakazipostinga. Bitabishaka ukanda kuri cancel, hanyuma ukajya muri gallery yawe kureba ko video yawe yamaze kujyaho cyangwa muri file yawe. Ukandaho, ubundi ugategereza akanya gatoya, tegereza. Okay, wajya muri video zawe, ukanda kuri video kugira ngo urebe nimba yagezemo. Urabona ko bamaze kugira gute, bamaze kuyiduha. Urayikandaho, uraza uhita ubona ko ya video yacu yamaze kugera muri file yacu. Ni gutya rero bikorwa. Witwanye muri video, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ugafungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza tukugezaho.